Ko árape jaikuaavéta moanduhe jepuru. Jaikuaa hag̃ua moanduhe Guaraníme ha'e tyapu ata jahekuaavóva peteĩ pu'ae ári techapyrã jagua okarúva jyva ohókuri. Jaguerekohína moanduhe hai pu'ata acento gráfico u ortográfico. Ha'épe moanduhe jahaíva ha ojehaíva pu'ae pu'ata ndaha'éiramo pu'ae paha peteĩ ñe'ẽme techapyrã oguatáva óga mbo'ehára. Avei jaguerekohína moanduhe pureko acento fonético o prosódico. Ha'épe moanduhe oñembopurekóva ha ndojehaíri techapyrã jagua juru temimbo'e. Ñandekuatiañe'ẽme he'i ñandéve avei ko'ã pu'ae tigua ojapóramo ñe'ẽ peẽ pundi'e jurugua ndive oguerahava'erã moanduhe tigua. Pu'ae tigua ojapóramo ñe'ẽ peẽ pundi'e tigua ndive ndoguerahái moanduhe tigua. Ha umi pu'ae pu'atã oguerekóramo moanduhe tigua ndoguerahavéima moanduhe jurugua. Techapyrã mitãme amáme. Pahaitépe upéicharõ jaguereko tembiaporã ñandekuatiahaípe ha he'i ñandéve péicha. Ahai moanduhe ñe'ẽ oikotevẽvape ha jahechakuaa ogaguýpe, okéta, opáma, guéi, óga, torýpe ogueraha moanduhe pu'atã. Colocamos entonces el acento gráfico que se refiere a la rayita encima de la vocal. Ambue tembiapópe he'i ñandéve amo ñe'ẽ ko'ã ñe'ẽ joaju ha ahai moanduhe tigua umi ñe'ẽ oikotevẽvape. Mitã oguereko moanduhe tigua ko'ẽrõ, omopẽ, mokõi, yvyrarakã, okẽ, pytãme ajépa. Ambue tembiapo he'i ambohasa Guarani ñe'ẽme ko'ã ñe'ẽ joaju. Al amanecer iré en busca de remedio. Ko'ẽ rire aháta aheka pohã. ¿A dónde van esas señoritas? Moõpa oho umi mitãkuñakuéra. Esta tarde limpiaré la ventana. Ko ka'arúpe amopotĩta pe ovetã. Cierra la puerta para que el niño duerma. Embotýpe okẽ ikatu hag̃uáicha mitã okẽ. Péicha ñambópa ha ñanderembiapo ko árape.